Kedorbar Mangtingka jangka Giant Hills Autonomous District Council ini kesengi kalau menjuri ke Mangtingka berduna lai pau klur nriu pau lak kat sawajar shispa tingka nak kebentau senem arhajar arpulai hadu arhajar arpusau ya kebalawan ra ahpo ke ying dorbar haka kendai terik uluber da utombor shiwat CEM ke council uba petru ikatanak platingka ke council. Katkum kemang tingka jong senem arjar arpulai do arjar arpusau lamang baka JHADC kan yo lum khajna kumba shispa nyopu arklur san pukandai lak lai pukra hajar sauspa tingka kan penlut arspa san klur khat kendai lak san pu arhajar san spa tingka kabapen I ka jingduna kaba lakot syaka lai pau pon nriu pau klur tingka. Habaya day bat kajing buon palat kajing penlut UCM uong badai namar kajing penkiu tulop iki nong tray man lau snem kumjuru iki pension jagi nong tray bala syong taj bat iki dekot jang ke council ki badai ban yo ya kani kajing bentoy da kajing pentri kam ya ke JHADC Members Pension Act arajar kat kendai. UCM ula kuboru baka executive committee kan thau kilat kilinti ban penyi pisa ban bay ye ki jinglut jingsep jong ka council kum ka jing penkiu ye ki khajna ye ki mar po khando ka khajna kali bat kiwe kilat ka ying dorbar JHADC kan sepenjana ye ka an trading by non tribals kumbala dawa na ki babon ki dekhon Executive Committee Preston wala before ini head ikran parwan terdo ikran 18 the UAM declaration ini kami isi skin so amma isi skin bawa join mulai ora ibapar ini doba the islam tidak siap ada sian siap ini negara kuasa bukan beliau yang lain beliau yang kamsil cuma biu hilang jin guna telak macam ini dengan itu state committee UM kan intention mereka jadi mangkat uman ya dengan itu jadi budget untuk nyawa orang pas di budget yo janji mandi dan bisa pilih dan kam work hard your state committee ni kita dia buat ya salary your staff your wa hilang bro ni ke pada ini kan care dia lah I hope meet the constituency go care the MP provision go ini kamu siap masih apa dengan mana di bahas lagi tentang budget yang ini bahwa control yang konstitusi care akan hidup jadi ini dengan penjelasan penting yang kemudian sisi ini satu komite yang ini buat sistem dia ini budget jadi kalau orang ini alasu the yo ya kalau pas sisi penjat satu komite buat sistem yang terbuat sah ini kerja bejibun cuman